Акшамлар хайыр октябрьнан 7 эфирде заман Қырым вет дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырмы студияда слернімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Авропа бірлігінде Қырым ишгалжелерден азат етілу платформа тешкіл етілуіне қошылмаға азырлар. Бұны президент Владимир Зеленский Брюксельде. Украина Авропа бірлігі саммиті екінленгені вақыт айтты. Оның сөздеріне көре Авропаның санкциялары Украинаның топрақ бүтінлігі ве суверенитеті ғайрадан тікленмегеніне қадар ләғу етілмейдек. Қорышывды ишғал етілген Қырымда инсан ақлары бозылығы ве ишғалжелерден зарар көргенлер ве тақып етілгенлер қоршаланмасына Авропа бірлігі желп етілмесі мұзакер етілген. Авропа шурасының президенті Шарль Мишель қайдеткенне көре Авропа бірлігі Украинаның топрақ бүтінлігі ғайрадан тікленмесі үшін қол тұтмаға девам етежек. Ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа». Підтримка з боку Євросоюзу Мінських угод і невизнання анексії Криму та Севастополя Росією залишаються з нашого боку непохитними. Санкції на підтримку цієї політики були продовжені 1 жовтня. Також у нас є конкретні персональні санкції проти осіб, які будували Керченський міст. Кроки Володимира Зеленського спрямовані на подолання цього конфлікту дуже важливі. Ми закликаємо Росію взаємно здійснювати такі кроки, щоб знайти мирне врегулювання, яке поважало суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання. Меджлис президент офисінен ішбірлік коммуникациялары проблемалары олғанны білдірді. Рифат Чубаров қайдеткенне көре президент офисінен ішбірлік етмеге азырлар, ләкин тек Қырым-татар халқы урмет етілсе. Меджлисте тарқатылған бейанатқа көре Қырым-татар халқының сияси ве медени ақлары тікленмесі темсілжі органның мақсадыдыр. Ярамада ішғал етілген сон Қырым азат етілуі де қошылды. Ләкин бұл мақсатларға ерішмек үшін девлет ел басшысынен ішбірлік эффектив шекілде кешірілмей деп қайдетілі Меджлис тарқатқан бейанатта. Бір елдан берілі президентінің Меджлиснен ішбірлігі аққанда ферман имзаланмасыны бекле екенлер. Ферман лейқасы кечкен сене азырланы президент офисіне берілген, ама весиқа аля да имзаланмаған. Бұне бері Қырым-татар халқы үшін мұйым олған үш қанун аля да парламентке берілмеген. Милли территориаль мұқтариет тешкіл етілмесі үшін анайсаға деңішмелер көрсетілігі бойынша тамыр халқлар ве Қырым-татар халқының статусы аққында. Меджліс кримсько-татарського народу, підтверджуючи свою прихильність до системної взаємодії та співпраці з органами державної влади України, виходить з того, що основою для такої співпраці є поважливе ставлення до кримсько-татарського народу і його національних інститутів – Меджлісу кримсько-татарського народу і Курултаю кримсько-татарського народу. Та спільна робота з метою якнайшвидшої деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Қырым-татар халқының етекчілері Зеленскийнен бір маса етрафына отырып тіл тапмалы. Бұны Истанбул Қырым-татарлары дернегінің ел басшысы ве Дүния Қырым-татар конгрессінің Иджира шурасының азасы Желял Ичтен айтты. Оның сөздеріне көре президент офисі арасында олған коммуникация бұқраны тек бойле шекілде чезмек мүмкіндір. Белі олғанна көре Владимир Зеленский президент оларақ сайланған сон Қырым-татар халқының етекчілері ве темсілжі органның азаларынан тек екі көре көрішті. Ода матем ве хатыра күнлері мұнасебеті елі. Бұндан сон есе тайленген қорушывлер белі олмаған себеплерден кечірілмей башқа вақытқа қалдырыла. Bizim Kırım Tatar Milli Meclisi Zelenski iktidarına yakın olması lazım. Çünkü Ukrayna devletini idare eden Zelenski olduğu için bizim Zelenski ile kavga etmeye ihtiyacımız yok. Zelenski ile oturup bir masa etrafında dil tapmamız lazım. Ondan konuşmamız lazım. Zelenski tecrübesiz bir cumhurbaşkanı. Etrafındaki insanların Sovyet mantalitesinden düşünen yöneticiler, yardımcıların tesirinde kaldığını ben düşünüyorum.
Onun için bence Ukrayna'da seçimler bitti. Her ne kadar bizim milletvekillerimiz muhalefet partilerinde de kalsa halkımız için, Kırım'dakiler için, işte esaret altında yaşayan milletimiz için Zelenski ile mutlaka oturup demokratik kurallar içinde ondan konuşması lazım. Yani Ukrayna devletini şu anda onlar idare ediyor. Biz de Ukrayna devletinden cenk edecek halimiz yok. Onun için bir şekilde Zelenski'yi bazı hareketlerinde destekleyen hareketler gösterebiliriz. Yuqarı Şurada Qırым iqtisadi serbest zona kanununa lag'u etmege isteyler. Halk deputatı Rustem Umerov haber etkеніне көре insan hakları, deokkupatsiya ve işgal etilgen territoriyalar reintegratsiyasi işleri boyunca komitet merkezi icra organlarının beraberlikte eski kanununa lag'u etip yangisini işlep çıkarılması üzerinde muzakereler başlatkanlar. Yangi kanun işgal etilgen territoriyalardaki iqtisadi meselelerini tertipke getirmek gerek. İş gruppası Ukrayna Maliye, Adliye, Tышышлерін әзірлігі бергі қызметінің Украина президентінің Qırım temsilciliginin vekilleri ve Ukrayna Milli Mudafa ve Xavfsızlık Şurasının temsilcileri kırsetilip kanunda olgan diskriminatsiya modellerini lag'u etmege karar alganlar. Birkaç yıldan beri Meclis ve Qırım Kamachawının iştirakçıları bu kanun lag'u etilmesini talap etedi. Çünkü o Qırımda koçkenlerinin aklarına riayet etmey. Qırım registratsiyası olgan insanlar tolusının bank hizmetlerinin kullanıp olamay. Buna beraber bu kanun sanksiya rejimine zıt kelgenine bakmadan Ukrayna biznesine işgal etilgen Qırımda faaliyet göstermege ruhsat beri. Diya ilavesinde ise koçken şahısının elektron vesiqası çalışı başladı. Yangi servisten kullanmak için Diya ilavesini telefonga yüklep kayıttan geçmek gerektir. Vesiqada insanın adı, soyadı, cinsi, vesiqa sahibinin yaşagan yeri ve mekan kaydetilgen. Böyle elektron vesiqani kağıt vesiqasız kullanmak mümkündür. İşgal etilgen territoriyalar reintegratsiyası meseleleri boyunca nazirlikte kaydetkenlerine göre yanılıqnen koçken şahıs statusu olgan tahminen 1,5 milyon Ukrayna vatandaşı kullanabilir. COVID-19 hastalığı olgan Petro Poroshenko'nun alı fenalaşkan. Bunu birinci prezidentinin, 5. prezidentinin umur arkadaşı Marina Poroshenko haber etti. Onun sözlerine göre Poroshenko hastahanede tedavilenmekte, onda iki taraflama akciğer yangısı kaydetilgen kanı koyurgan. 55 yaşında olgan Petro Poroshenko'da COVID-19 hastalığı olganı sentyabrının 29'unda belli oldu. Oktyabrının 3'inde ise o hastahanege yatkızıldı. Ukrayna boyunca ise kenede yangi antirekord. Keçken kun devamında 4753 insanda koronavirus hastalığı belgilendi. Hastalarının en çok sayısı Harkov, Kiev, Odessa vilayetlerinde ve Kiev şehrinde kaydetilgen. Мета, щоб наші можливості повністю перекривали відповідно потребу країни. І зараз ми вийшли більше 30 тисяч на тестування. Ми хочемо до грудня місяця, щоб це було не менше 50 тисяч тестів ПЛР, які будуть робитися саме в державних закладах. Те, що стосується наших потужностей. Окрім того, в нас є ще один метод, який ми запроваджуємо, він тільки з'явився в світі. Це так звані тести, швидкі тести на антиген. İşgal etilgen Qırımda da COVID-19 hastalarının sayısı artmağa devam etti. Keçken kun devamında yangi 118 koronavirus hastası belgilengen 4 kişi vefat etken. İşgalciler parlamenti ise distansiyon işke geçti. Bu vakit ise Qırımga Moskva sakinleri yol algan. Çünkü anda karantin ilan etilgen. İşgalciler yolbaşçısı Aksyonov ise koronavirus tarqaluvunda Rusiyelilerini degildi, Qırım sakinlerini nizamsızlıkta qabatladı. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Ruslar qabatlı degel Qırım sakinleri ise nizamsız. İşgalciler yolbaşçısı Sergey Aksyonov yarımada sakinlerini kötlevi tedbirler ve toylar geçirgeni için COVID-19 hastalığı tarqalmasında qabatladı. Endi ise hastahaneler hastalarını sığdırmay. Tek keçken kun devamında yangi 118 hasta belgilengen, 4 insan vefat etken. Hastalıktan korçalanmak için işgalciler parlamenti bile öz iş şaraitlerini dengiştire. Kuz ve kış mevsimi devamında sözde deputatlar
тек видео бақ вастасынен топлашуларына кечіріп, қарарлар алажақ кенлер. Қырым сакенлері үшін есе яңа телукелер. Москвада мектеп, бала бақчалары ве девлет мойселерінде 2 апталық карантин илан етілгенінден себеп, бір чоқ инсан запт етілген Қырымға келіп, вақыт кечірежек ола екен. Қырым сакенлері есе қуанмай, чүнке хасталанғанларынан сайысы Русиядан туристер келе башлағанындан сон артқанны яқшы қатырлайлар. У людей возникает, как и раньше, вопрос, где же логика, ведь все просят на принудительную изоляцию отправить всех жителей Крыма. Звучат мысли вплоть до того, чтобы вообще закрыть Крым для приезжих, а сейчас устремились вновь потоки из различных российских городов, ну, в частности, из Москвы в первую очередь, потому что там наблюдается в настоящее время каникулы. Күчлі ағанақлар ішғалжілеріні құртармаса да олар терсіні избатламаға тырыша. Аксеновнан сөздеріне көре кечкен авта, ярмада семасындан кечкен Балкан циклонындан сон Ахмеджет суан барында қошма 150 000 кубометр су топланған. Тахменен бұ қадар суына Ахмеджет сакенлері бір күн девамында құллана. Ахмеджет живарындаки Ана Юрт, Айкаван, Акрополис ве Мамақ қасабалары ярындан октябрьнан 9-на қадар сусыз қалажақ. Сув Ахмеджеттен Бутон Киев районында да сондырылежек. Вада Крыма шыркетнан мудиро хабер еткенне көре, бұл вақыт девамында бозық сув боруларыны тамирлейжек екенлер. Ишгалжилер Ялта живарында олған Голубой залив қасабасына сув бермек үшін мечбури шекілді 5 шақси қойыны сатын алғанлар. Құрғақлық Қырамның жөнібіне де етті. Ерлі блогерлер учан суының шымды насыл корнышы олғанны көстерділер. Вот я посмотрите с человеком, какой он здоровый этот водопадик. Но, как видим, сейчас он пересох, воды особо немного стекают, капельки только. Ялтада Қараденіз флоты арбилерінің шифаханесі янды. Атеш бұтынле сонки қатны сарап алған. Янғынны ерлі сәкенлер саба таң атқаны вақыт көріп янғычыларны чағырған. Құртаржылар тарқатқан малыматқа көре қысқадан қапалма олып, таван ве 8-ші қат арасында қаплама янған. Шифаханеден ажеле шекілде 300-ден зияде рус құветшілері қоранталарынан берабер тахли етілген. Владислав Стужук, Заман, АТР. Бұл саат қазір олған соңки қаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. АТР-ден есе айырылманы скорышкенже.